Bravo. Merci. Merci d'en. Ah, bisa bitio. Merci. So kata. Mama no. Anami dini embo empa wonu mu diomu da. What no ka tell no. Ah, mate. Wa koswa di nkwasi atem wa koswa te. But the next time I be kosu diom no. Ema wo what the fiase. Swati. What? Nonsense. Let me go back to Apostle Kodesha. Wakata niyema so ene wewu agya hoko. Na ewiase ya nkantankasiye mu enkanta utu amada kantankasiye mu kata soa. Uye de one day be pie. Ati ase ni de omu ka no kura no wo empota e kire se omo yinana amada da bedi na ade anim. Asori sisi ya yegyina ha ni baabi a ya behie me wa danadi say asori no eye ono no ye founder and leader of the church. Sankofo ya na asabo ko jan e na omu di nipa na mi weyi no na asade na ba yasam ni se ne obi ati se basabasa si Kristo safumu a ya so impenifo ene ya council of elders omo na omu di basabasa no aba Kristo safumu yesre atantiri ni e dia ma adwo asafo a e woti bia o mu bia. Abusia emprempren bebe aye maame lawyer Sarah Josafo edano ema emehu emeto odwa ye se owo man Ghana mu anase ye de na kwakopie mu ewa monone akwakwaje ayarehwe eno no enya meto motiki se already no na information na monten no se waye surgery mienu ya asasa yunu mienu nyina afeli a ho akonya se ewo se ema ne so de kopie mu ewa amonone na wotimi kwaje ayarehwe na busia eno konkon ho no Kristo asafo no so aba ba demonstration a wo mo se akofuna na wo mudi no esi ade so no enya ade se wo mubujo so enne anase wo tlefu se papa na ti ase no na wayi akofuna de na free so se wo no e na bedi asori no eni nabusia enne ya me no kase enya video audios a epie moten so no enya audios ketwa na audios na epie nyina no wo hu ehin so de na dia ba bewom no so ekire mu a wabo ne nkuro na ekire se ahwe mu a wo hwe nyema din a se na nyema si ko no akofuna kora hwe a na enye papa ne ba nti wo so busia ne fo se omukwe die na busia enu musem na me de ba beso mesre so we have subscribe to me so de ma ya no wakai so de be on be kan so ne be na upload me so mpo one first person ya on so be kaka abusia me nsa obre be so be kam ho ne akwa tie audio na aba be pie monte so asabe de omo che what do emu nsem a twegu ni kire se akofuna no wonye good leader e de ma Kristo asafo mission no eno de anche a ne omo ahi so ba be kan wo kire se akofuna wo hwa akofuna su ne ban ne ne ye bia what not so penny movie pass so penny movie organ na what say papa Apostle Joseph enye ne banya akofuna na emom abosofo bi a what say sa asofo no mum ena ne hunsu ejina akofuna wa fe demonstration na Christa asafofo no eye na omo kire say akofuna de papa ne kwa yini to akonya e die enti ena mpenifo no asan boko jan e de na kosiso Ja asumdwe nkan. Pacha. Amen. Good. Ye fam ko Joseph akofuna. Pacha mitie. Good. Kwaku. Katra waja SMS. So ya sorry a. Onyi medini emfina no. Kwaku wanka sanso. Yimidini efini wano. Anya sa. Aye dini ache. Ewo nkwasa sembebri a akoso. The next time I met him Semumu ba ko ono anase wo midini afa manu modabre ebesesa mere mbofa embra kwan a mo mpesa dam watem ka kire wono Na mpacho mimimbo udin o baby a ono na abo udin a mimimbo udin o baby a hey dem kan wote ye dem kan wote mpacho me say mimimbo udin o baby a dem kan ye se wote ye so ono na abo udin dia mimimbo udin o baby fine ba me ka kire o se o papa me kan kire no wanyi midina mfiri na no a me say me no be fa mbra kwan a ompeda ana wo kwaku me kasa emi wanu enka bisa bimu da so what listen
Hello. 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 Just being calm. No. Boom design. Adar mami who you now so. Bravo. Hello. I'm saying nothing a Katada Meboa. Pachawana ka say. Nana could just a fuck of Nana Kase. Who say? Nana could just a fuck of Nana Ekase. Ah. Oh yeah. Bravo. Bacho Mr. Wa. I saw now we are no war on Pasano. Bravo. Me ma last warning. Se wo kasa na me di e ba woni eduwa. O ti e wo me ho. What am ka se ono? Awa ka bate. Pacha me ti dai. Bravo, me ti dai. Bravo. Merci dai. Ah, bisa bitio. Merci. So wo kata e mama no ana mi dini embo wu emfa wonu mu diomu da. What am ka tell no? Ah, mate. Wa koso adi nkwasi atem wa koso ate. But the next time I be koso diomu no, e ma wo what the fiase. So what? Nonsense. Yeah, you couldn't tell me about we are getting this more. We don't go by each other. No, I'm a friend of home. Women know who they need. Before the associates, that I know what you have. Maybe we can sit there and then last time I've catching the airport. Next one, I'm teaching full. It's a new issue times 4. Myself. Oh, myself. The person don't find next year. No, two helicopters there. Oh, it's no way. Why can't you talk about us? I'm going to see how you there. Give it me, but Mayor. Oh, Mayor. Mayor. Ah, who answer? So yeah, they may find who pay. Actually, the next one fully in the good. Now they buy no one find it to shoot. I'm fast. They remove the taxi. That one for more. You go to Apple. So go chef. Actually, you will be a person for one week. What about you? Yeah, you do show up. It's a nice generation. Then you know, share again. And I'm changing you. Kọjọ Safoba your friend Akofena no. E no fa ase ana se. E ne die no. Because abran tie friend Akofena no. Me wusan kranche nkra honhum wodi mu. Sunsum. Me wusan kranche nkra honhum akora ni mu. Onantia pepe te se sam kranche nkra. E ne die no. Odifo etese Orima and where dear. Montiana 3 times in family. Apostle Kodosa for a big mistake. Very big mistake. Ameka says we work about 1 year sadi in Pimuda. I am telling you. DNA must prove. Apostle Kodosa for a very big mistake. Very big mistake and you react. So we work about so we do about Quechi. That the Yanya would also be Gia. There's an ever. So we do about Quechi. Not the any will also be Gia. There's an ever. So we pen you who could read them. Kofa boy your friend Jata ba chance who no so ye ejinamwa ba. I am telling you obeba ufio obetete no benyina che o marry osofo da graja kan sembi o me twum nyina madwen de esiso screen recorders woni nyina wonjie me
osofo agya graja kan hyemi hye ne ekoso wolumba asam no we ye ne nketoa na fe na emme be sori atia ma omo nye ma no be sori atia real emma no omo nye ma ebe masabi omo ye ma na huna manne ensem wo ho ensem wo pa ensem wo ensem wo pa tierie pa e ka se ma chire muti asema da wodi fo kwabere hia makanya no wo se afa na lumba emma no omo be sori atia omo trosem yetia se sa hinye nsori ntia ne ho sa hinye asori tia ne ho a enche o si setan ansori ntia na hinye do be sori atia na hinye no na otum sa ba wiye ebia ni lumba de no another pay one about you for kwabresia ma hu dwiri no on phone be katre ne say opa on fa ne car ne ba ko hu ama to me phone yiso se deal ne ma wa wo mu nyina so mu koye DNA something will happen and it will shock the whole nation. Nipa mo be so ye innocent no e be shock the whole nation. Let me go back to Apostle Kodosafo. Wakata niema so ene wawu agya hoko na ewiase yan kantan kasie mu enkanta utu amada kantan kasie mu kata so a wo ye de one day mepie papa be ye nyamedwuma sane wose wo ye ni nyamedwuma sometimes shabe yo den kasa ye bi wo ho no mo a wode bibia asie Ghana fo na enne ahete ne ma ahete ne ma ahete ne ma ene ne manyaya komo be kanu kuri wo no nanso sabi papa ne reputation ne ene ne legacy no they want to protect it. It is on me kanu kuri na be say Ade na papa ni okay nsem we ka so nentes and finally said DNA enter insider they will see say papa ni twa Ghana for ntro papa ne ba wo ha bi akobu otum ya ye wura krobia sante kotoko hin tinanse omo kwose papa no omo kwasi otumfu ayi a ne baya wo ha bi wontimi nkobi wakobu no asum ke kame yo ha bi yo wakobu otumfu obunu baako to makwa fio akọ wontimi nkobi ana ndi wontimi nkobi odi akọka ye wura odi akano obuno puye wura tinano na adwasafo anu ko fio so omukọ akọ invite no na eyi no makobifu ne de ekono obisa ase na kwadwogwai o ka say boy ne de ka ko tumfu ho no mo ba ko bisa mo be kai and it started from there. Why is that you want me go me say what is ikagaso etimi ya okana ba ko a how much more wo na wo yeni nuan wo na wo claim say wo yeni nuan eni nya nkrofo bu Kristo asafo mu shebe kwaya papa ne fa so building ni Kristo som ni Kristo asafo no ene ye nya nkrofo bi o mo se ye nhye no ye ndiri papa ne foundation ni dem
and me sometimes Apostle Kodusafo me blame ne pa me blame no sha o ma do fun a shabe who ye bibia ma ba ko a also you very careful. On top of screen so and the America ko si say ye bon ja won pota no ye mpanimfo na obu say ye yakofuna efri so and na first so we see bedu kasa gra bedwom kan kire ye members enti no abi ati ase ni de omo ka no kura no wo empota kire say omo yinana amadada bedi na ade anim asori sisi ya ye gina ha ni baby aya be hie me wa danadi say asori no eye ono no ye founder and leader of the church. Sankofo ya na asabo ko jan ena omudi nipa na mi weyi no na asade na ba yasam ni se ne obi ati se basabasa sikisa safumu a yaso impenifo ene ya council of elders omo na omudi basabasa no aba Christmas safumu yesre atantiri ni ade ama adwo asafo a e woti bia o mu bia yeda mose enjabusia ni etwagu ewo akofuna na hensie Christmas safumu sorry afei ya maame lawyer Sarah Adrasafo ebi asabe de woda wo pre na pomuden no ne nyina ho sam no na yakwakuti e de aba no best so video agenture e wo comment section ho e de amami all the social media handles no e too much gh all subscribe like ya share na akofo so media share macron